Mano lah kambing cakap pai aja tadi mano bodoh. Kanu lah dok kambing cakap akan punyong esok nyari kan tapi cari lek kak. Kambing. Kanu lah pai kat loyo adik mencari. Dia kambing nenin ten kalau apa pole-pole loh. Pak tu. Ya. Lah nampak kambing wak. Kambing. Ya. Kambing dek tadi lah. Dan silau lah ke kandang kau luka lagi di dalam. Kambing. Di lot lah ya kan ni kak. Kek no lah kambing yang tadi kak ni. Lalu pisang lagi. Tak lek lo lah. Kau yang kambing. Mano kambingan? Kambing adik karena dia letak. No disuruh kambing dan udah. Ha? Kau gata kata sama juga punya. Kau mantik jongkek nak tahu diri. Mana Kau kalau nak pulang kambing sampai kambing awas. Awas. Kambing adik alang. Awak nan jongkek potong kambing awak. Udah nang kata. Kambing lepai kambing Orang ni. jongkek. No lepai kambing cakap ayo lah kau nyong nak nasi sok kan. Kau kambing san. Kau san kambing awak nak kata. Kata mati tu kau le. Kambing Dia nak jongkek juga. Bili godang. Kambing adik gata le tante. Lah lah pole-pole ha. Awal nak kau berdua kah? Awal dah panggil. Kau pakai kepiah tu. Kalau tandang lah kan. Dia yang mau pulang ni. Kambing awak nan jongkek. Kami udah kata mati dua kali. Mati ya. Lah pulang le. Awal tu Okey deh. Okey. Tu anak-anak masuk. Kerja kat kambing adik tu, jangan jok-pajok banyak sampai ke rumah udah. Kambing adik tu mandi, kamu dia adik boleh tahu. Jangan mengecek je lah.